Аныгылыы албастаах саққа, айқалы тардыан алқаатаған боллун, саңа өтчаппын. Мучча нюргунун кытта турулахар доғор бол. Сахат талыытын кытта самдайдахар атас бол. Үрдүк үөрэхтээхтери кытта өйөнсөн үөскэ, берт мейилээхтери кытта тэҥнэһэн сэргэстэс. Счастья, счастья желаю, высокое назначение вижу. Самым лучшим якутом, не отстающим приятелем стань. В новый, разумный и верткий век, предрасположенный к приветствию и добру, я благословляю новорожденного, новую поросль мою. С лучшими русскими людьми будь равным по силе, другом. На тех, кто высоко образован, опираясь, расти. С самыми отменными умницами стань в один ряд. Sreću želim. Ja visoku svrhu vidim. Sa najboljim ljudima, ruskim, pomoći, ravan prijatelj ti budi. Blagoslov srednjem naraštaju. U novi razumni i spretni vek, naklonjen predusretljivosti i dobru, ja blagoslovim novorođenoga, mladicu novu moju. S najboljim ljudima ruskim pomoći ravan prijatelj budi. Uz najboljeg Jakuta kao s njim jednak prijatelj stani. Na onog koji je visoko obrazovan, oslanjajući se rasti. Sa izvanrednim pametarima stani u red. Мы, якутяне, чтим память творчества видного якутского деятеля Алексея Елисеевича Кулаковского. Находясь в Казани, я была очень рада обнаружить связь Алексея Елисеевича с Татарстаном. Так, в Национальном музее Республики Татарстан находятся экспонаты, подаренные Кулаковским. Это предметы якутского быта. Шуба, ожерелье, косынка, набедренники, пара сережек, дейбер, короб для швей, деревянная чаша, катыя. Алексей Елисеевич, как человек, прекрасно знающий якутский язык, культуру народа, как национальный поэт, мог бы очень полезен известному и ведущему специалисту по тюркским языкам. Мен атым Вероника Попова, Калифорния Пало-Альто коротуттан ити истиңярда болуқтын. Бүгін мен өксөкүлä хөлөксөй Алексей Елисеевич Кулаковскай хомустен хохонуттан английскайды бахатардан агыхпын багарабын тылбасчет Елена Ачерова-Шишигина. Хомус. The day when the tribe of great gods was creating this undermoon world, the day when we two-legged were blessed to live on earth, the day that we, the Sahara, were led to live on earth, the day the tribe of great gods created a gift for us, soundful and precious to our hearts, with a shivering tongue, with the iron stick ringing like a string, making 100 various sounds, dear Homus. Je vais vous lire le texte de Kulakovski et Homos. Le jour où Urung Ar Toyon créa la terre-mère, le jour où il offrit leur destin à ceux qui se tiennent sur deux jambes, le jour où il installa les Urunghai dans le monde du milieu, le même jour il forgea le hummus, ce bel instrument musical. Hummus. Am Tag, als der Stamm des Königs der Götter die Welt erschuf, dem Tag, als der Stamm Urunghai in der Mitte der Welt niedergelassen wurde, erschufen sie den magischen Hummus mit einer gekrümmten Zunge, klirrendem Klang und unvergleichlichem Gesang. Gesegnet sei Dank Urung Ar Toyon. An jedem Tag schenkte der Stamm der Götter den vom Herzen geliebten stimmlichen Hummus, mit der zitternden Zunge, nur mit einer klingelnden Saite auf 100 verschiedenen Tonarten. An jenem Tag, an dem Gott die Erde erschuf, an jenem Tag, als Gott
dem Menschen die Zukunft gab. An jenem Tag, als Gott dem Urang-hai-Stamm auf der mittleren Welt das Leben einhauchte, an dem Tag erschuf er Chomos mit schallendem Klang, mit unvergleichbarem Gesang, magische Kräfte entfaltend, segnete er es. Aus dem großartigen Eisen, aus dem außerordentlichen Eisen, aus dem besten Eisen, aus dem festen Eisen schmiedete ich Chomos. Geschickten Wort verschiedener Völker zauberte ich Chomos. Von vielen Völkern, Traditionen und Gedichten steckte ich darin. Von vielen Völkern gesprochenen Sprachen heftete ich daran. Den Geist der Sprache mit schönem Gesang des Polarvogels setzte ich darin. Seine heimlichen Gedanken, die wie Echo hallen, sortiere ich ein. Seine lyrischen Gedichte, wie ein Talisman, flocht ich ein. Stille, den Hunger des Menschen, stille sein Erdenjammer. An jenen Tagen, wenn den Menschen der Kummer quält, mit deinen heiligen Worten. Tröste seine bedrückten Gedanken an jenen Tagen, wenn des Menschen Gedanken schwer werden mit deiner Unterhaltung. Während der Urang-hai für sein Leben kämpfend, an der Arbeit plagend, abends ermüdet, nach Hause kriecht, beißt ihn die Kälte, überfällt ihn die Finsternis. Nach all diesem Elend, endlich, findet er sein Haus aus Lärche mit Gummis abdichtet. Er verkürzt seine Nächte samt seiner Familie unter dem Polarlichter. Während er die lange Nacht versucht zu kürzen und nachdem die Gespräche beendet, alle Geschichten erzählt, alle Spiele gespielt, werden seine Gedanken schwer vom mangelnden Essen. Sein Geist konzentriert, sitzt er erschöpft am Bett. An diesen Momenten seine Schwerheit beruhige mit deinem Klingellied. Wenn blühender Sommer kommt, geht der kalte Winter fort. Alles nimmt die grüne Gestalt an, alles wird mit Freude erfüllt sein. Der Überfluss kommt an, der Hungrige wird gesättigt sein. Die Vergangenheit wird vergessen sein, der Abgemagerte wird gemästet sein. Insekten summen wieder, mit Tieren singen sie Lieder. Dann alles zusammen tut der Mensch sein Hab und Gut. Sein Kopf hat er befreit von all der Schwierigkeit. Wenn Zachar Urang-hai sein Pferd entspannt, dann feiert ein lang erwartetes, gedeihliches, pompöses Gehör. Da wird traditionell getanzt, da wird beweglich gespielt, da findet Turniere statt. Mein wunderbares Chomos, begleite ihre Lieder und Gedichte mit deinem klirrenden Laut, mit deinem Kuckucklaut. Erhelle alles herum. So sprach Urang-hai. Ütü-Künü'nden boldum, kündümanı sakam Jono Sergete. Minatı Mimit Şahin, Türkiye Respublikatın Kiyin Koratıttan, Ankara Korattan, Barıgıtıgar Eğerde. Bihigi Sotoru Tağıta, Alexey Yeliseyevich Kulakovski, Öksöklö Holöksöy, Bir Biller Kohonun, Oyun Tüyleden Kohonun, Turak Tılgar Tılbastatıbıt. Sotoru Tılbaspıt, Künserin Körüyoga. Onu bu biller kohonnut, biller suriyatçı, sahasirin saydığı tıgar, sahasirin sahatılın literatura tıgar, ulahan kılatın killer bitkihi, bir biller ayımlığıtın tılbastabı pıttan, oluhun diyen kiyen tuttabın. Alexey Yeliseyevich Kulakovski, Öksökölö Holöksöy, töröbütün süs, tördom bes sılgaran adlах, bilgin ehyeke, tılbaspıt, kirititten, kıratık ağarbın köngüllen. Şaman düşü. 8 ışıklı, parlak, beyaz güneş usul usul doğarken, kutsal yaşamdan böbürlene böbürlene Yaradan'ın yurdundan gelen akşamanım. Yuvarlak davuluna 3 kere vurarak, çalıyor gürültüyle, yavaş yavaş dokunarak şarkısına
başlıyor. Barıgıt jolloq bu.